برادری ما سوال کرده است که ما در екатеринбург کار میکنیم، ما را رهبرمان روسای و ما وقتی کار کردیم فریب ما کرده است، سومانه نمیته، لیکن همون ماشینی که وای حی میکند مبلغی او به همین مبلغی که ما را فریب کرده است برابره. ما حق داریم که ماشینم را آتش بزنیم؟ نه برادر عزیز، حق نداریم این کار کردن. شما حق خودتان طلب کنین، راهاش بیابین، لیکن هیچگاه ماشینی او را آتش نزنین، هیچگاه خودی او را حتی ضرب بلد نکنین، هیچگاه او را هم اراده ای بین بردن نکنین. این تعلیمات دینمان انمینه برادر عزیز. حتی از درون همون شرکت همون فرم همون تو یک میخ برادر عزیز به اجازت او گرفتن نمیتونی. دین همیه. از همین لحاظ باز یک بار دیگه برادران عزیز به خاطر الله مهربان میگم تون احتیاط کنین. در کجای باشین 5 وقت نماز تا بخوان، حرام از حلال برادر عزیز جدا کن. سحر همون پای کارو چه برای کارا کده، باز بیگاه که آمدی با همون عادتی که مردم مسلمان داشت همون کارکات انجام بده. هر روز خانواده که در زنگ بزن، پدر داری، مادر داری، زن داری، فرزند داری، با آنها صحبت کن تا همون بیچاره هم در حالت ناگوار نباشن، تا اونها هم در یک حالت ناگوار قرار ندین. هر جا رفتین حرکت کنین که همون مردمی که در همون جا هستن از رفتی تو، از کاری تو، از معامله تو، اونها هم برادرای عزیز محبت و میل خواهیشون با مردم مسلمان، با مردم تاجیک زیاد شود. الله مهربان هدایتتون کنه و هر جا باشین خدای مهربان از کل آفتا نگهبانتون باشه. سوال دیگر برادر عزیز، گفته است بابای حاجی میگویند کسی رسم آدم یا حیوان را میکشد در قیامت باید به او جان میدهد، این حقیقت دارد یا نه؟ در حدیث ها برادر عزیز حیوان نآمده است، لیکن صورت آدم آمده است که اگر شما همون صورت حیوان هم همینه، ولی صورت کشیدن در حدیث ها آمده است که یعنی شما صورت اینها را نکشین، زیرا که در روز قیامت خداوند به شما امر میکند که جان در بدنشون داخل کنین. یعنی وقتی که ما جان که داخل کردن نتونیم، مطلب هم عذاب دادن ما هست. برای همین اصلا که همین صورت در اسلام برادرای عزیز آدم به صورت پرستی که میبره از همین خاطر منع شدگیه. یکی صورت های منظره ها باشد، ببینین صورت های امارت ها باشد و دیگر صورت هایی که غیر اینها باشد، اینها را مثال رسامای ما کشن هیچی باقی ندارد. خب استاد، من یک جوان قرآن خوان معلومات عالی دارم، ولی به هر جایی که خواستگاری میروم ناامید میشوم. حس میکنم که دری بختم را محکم کردن. چیکار کنم؟ به من چی مصلحت میدهید؟ اگه مردم ما همینه، اگر یک کارش آمد که نکرد، در حال مقصد پیش همین اهل علم میروند که یگان تماری کشایش ما بته گفته، یا بعضیاش دعا طلب میکنن. برای همین برادر عزیز و گرامی، حقیقتا اگر یکی ناآمد شید، شما میتونین که یگان صدقه کنین. انشاءالله همه همین درهای بسته را صدقه انشاءالله میکشاید. یک صدقه کنین، دستان برسد، گفتی مردم خدمانی یک خون کنین، یک بزیچه، یک گوسفنده ذبح میکنی، همون گوشتکاش میگیری، همسایه دا 1-2 کیلویی 3 کیلویی تقسیم میکنی، با مقصدی که خدای مهربان که همین کاری مده اگر یگان سیاهی اومه باشه، یگان مشکلاتی اومه باشه، خدای با فضل کرمت به خاطر این احسانی که به خاطر تو کردم، الله مهربان همین را دور که انشاءالله نمی کشایشای. یا شب مقصد نماز تهجد بخوان، یا قرآن بخوان، دست بردار دعا کن، از الله مهربان امید است که خدا خواهد کارات کشایش پیدا میکنه. پیش هر آدم رفته و کمر یک تمار کشایش بده، که یک ببین کتابه که ای چی گپ شیده، این کارها را نکنیم برادر عزیز. بابا جان، من صاحب کار هستم، با خرید و فروش طلا مشغولم. بعضی همکارانم از ترازو میزنن. حکم این گونه شخصان چی است؟ اولا برادر عزیز، وقتی میبینی که یک برادری تا از ترازو میزنه، وقتی منکرات شرعی را دیدی، باید تا همه آدمی را که فریب داده بگوی برادر عزیز، همین آدم
мисол 1 грамм ё ним грамм ё 2 грамми тиллои тира аллакай дар тарозу задагиай. шумо ин ҳолата бигиред, зеро ки агар нагуфтин гунаҳгор мешед. пайғамбар мега изара аминкум мункаран фалюғаййирҳу бияди. ин мункарот шаръира диди бо даст тағйир бите. фаин лам ястати фабилисони, агар вақте ки бо дастат натонисти бо забонат бугу. анамра бояд бо забон бугӯй ту. дуюм касое ки агар ай тарозу мезанен ё бигем аз метр мезанен ё аз литр мезанен, ай куҷое ки мезанен фаромӯш накунем бародарои азиз ки турам алло чихеле ки ира як тараф зади алло тура мезанад. ҳазрати ҷунунӣ мегуфт ҳаққи мардум диҳад лаззат ба комат, гулӯгират шавад рӯзи қиёмат. оли имрӯз мақсадҳо бурд кардӣ, 100 сумай 200 сумай 1000 сумай фоида кардӣ, лекин инҳо мега рӯзи қиёмат гулӯгират мешавад. и луқмаи ҳаром бародари азиз, и ҳам дунёта хароб кардагиай, ҳам охиратта хароб кардагиай. алло раҳмат кина Боязиди Бастомира мега як кас омад гуфт ҳазрат як олима шунидам ки мега касе бигад ла илоҳа иллаллоҳ дохили ҷаннат мешавад. ин гап ҳақиқат дорад? гӯ ҳақиқат дорад. ва гуфту олим мега ки ҳамин ла илоҳа иллаллоҳ калиди ҷаннатай. гӯ дуруст мега, лекин дониста бошем ки калид бе дандон намешавад. гӯ ҳазрат чӣ хел? гӯ калид дандон дорад. яъне дандони гуфт ҳамун калид якташ ҳаминай, луқмаи ҳалол хӯрдан то дар тир набошад ба ӯ як ла илоҳа иллаллоҳ дохили ҷаннат намешавад. дандонҳои ҳамун калид гуфт аз 4 дандон иборатай. як дандонаш гуфт анамин аст ки ту бояд луқмаи ҳалол бихӯрӣ. гуфт дуюм дандонаш ин аст ки ай забони ту бояд калимаи зишт наброяд. сеюм дандонаш ин аст ки бояд дар қалби ту ҳасаду кинаву буғзу бадӣ набошад. чорум гуфт дар илмат бидъату хурофоту ширкиёта ҷо накун. анамин 4 дандон агар дар ҳамун калид бошад гуфт ту дохили ҷаннат мешавӣ. пас бародарои азиз, касоне ки шумо ай килоай, ай тарозуай, ай кадом ҷиҳати фиреб кардиву хӯрдӣ, ту ҳаромхӯрӣ. барои ин дар пеши аллоҳи меҳрубон ту ҳатман ҷавоб мегӯӣ. ҳамун сураи мутаффифин, вайлун лилмутаффифин ки дар пораи 30 аз Қуръон ҳаст, махсус барои одамое ки тарозура кам мезаданд, аллоҳ барои инҳо сураи махсус фиристод. пайғамбар вақте Мадинат омад, дар Мадина дид ки мардум ай тарозу фиреб мекунанд. оят омад ки вой ба ҳоли касоне ки ай тарозу, ай кило, ай литр, ай метр, ай ҳар ҷое ки фиреб мекунӣ ҳаққи мардума мехӯрӣ. аллоҳ гуфт вайл барои инҳо. вайла медонӣ чия? ин вайлаш дар дӯзах бо як водӣ будай ки тамоми дӯзахиҳо аз рафтани ӯ водӣ бо паноҳ талаб мекарданд. бигем як камерае будааст ки ай ӯ камера ҳама бо паноҳ талаб мекард ки худоё мақсад ин азобҳо дар тоқат дорему, лекин ба ӯ азоб мубталомо накун. анами барои одамое ҳаст ки мардума фиреб мекунанд, ҳаққи мардума мехӯранд.